Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, terima kasih atas berkat-Mu di sepanjang hidup kami ya Bapa. Bapa, saat ini kami mau membaca firman-Mu dari kitab Ulangan 12. Ajarlah kami agar kami mengerti isi firman-Mu, dan biarlah firman-Mu terus menuntun kami ke hidup yang sesuai dengan firman Tuhan saja. Melalui anak-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa. Terpuji termulia nama Tuhan, berkati kami senantiasa ya Bapa. Amin. Sada ngenca ingan ersumpah. Enda me undang-undang siman ikut tendu kidekah geluhdu ibas negeri si ibrekan Tuhan di bata nunini ninindu man bandu begi kendage. I negeri sinandangi ibuandu kenepken krina ingan-ingan bangsa nembah man di batana. Subuh idatas deleng-deleng si meganjang. Idatas uru-uru bagepe iteruh batang kayum belin. Runtuhkanlah batar-batarna, sontarkanlah segetem tugu-tugu batuna si iakap kalak badia. Ciluk gambar berhala arsera, pulakkan gana-ganana, gelah asandigan pe lana ia isembah ibas ingan-ingan Ula sembah Tuhan di batandu bagi penembah kalak di batana. Tuhan milih sada ingan ibas daerah suku-sukundu nari man ingandu ersembah muji gelar Tuhan. Ku ingan si sada eme bangsandu arus roh ngadap Tuhan ras ersembah man bana. Ije mekam mempersembahkan persembahan tutungan ras persembahan gelehan si deban. Persembahan persepuluhandu, persembahandu si khusus, pemere si ipadan kendu man Tuhan. Persembahan ukur meriah, anak lembu entah biri-birindu si pemena. Ijeme, i adep-adepen Tuhan di batandu si enggo masu-masu kam. Kam ras keluargandu man ersenang-senang ngenanami krina si mehuli si enggo idahi kendu. Adik enggo seh pak sana lanai banci bagi si gelgel perbahanandu. Seh asa genduari krina kam biasa nembah bagi ate-atendu. Sabab langa kam seh i negeri sinandangi ibreken Tuhan di batandu man bandu. Ija kam banci geluh aludem kemalemen ate. Adik enggo ika parindu lo Jordan Tuhan meresa maka banci kam geluh ngiani negeri ia sinjagai kam. Maka aman kam ibas musuh-musuh dunari. Gelah kam geluh aludame. Tuhan milih sada ingan ersembah man bana. Maka arus iba bandu kubas ingan krina si enggo kuperintahkan man bandu. Persembahan tutungan ras persembahan gelehan si deban. Persembahan persepuluhandu, persembahandu si khusus. Pemere khusus si enggo ipadan kendu man Tuhan. Ermeriah ukurlah kam iadap-adepan Tuhan ras anak-anakndu. Suruh-suruhandu ras kalak Lewi si tading ikotandu. Ingatlah maka kalak Lewi lalit tanah najine. Ula persembahandu ibas ingan-ingan si ipilihdu jine. Tapi arus maka ipersembahkandu ibas ingan si sada. Si ipilih Tuhan ibas sada daerah suku-sukundu nari. Ibas ingan saja ngencakam banci persembahkan persembahan tutungan. Ras ngelakokan lakon si deban si enggo kuperintahkan man bandu. Tapi bebas kam geleh rasman asu-asuhandu ijapa pekam tading. Banci ipandu asa buena iberikan Tuhan man bandu. Krina kam subuh si bersih raslang rikutkan aturan agama. Banci man daging dai. Bali ras pemandu daging belkih entah bedar. Tapi la banci ipandu darahna amburkanlah ku tanah deskan lau. La banci ipandu ibas ingandu tading persembahan si ipersembahkandu man Tuhan. Persembahan persepuluhan ibas gandumdu. Lau anggurndu. Minak saitundu, anak lembu entah biri-birindu si pemena. Pemere si ipadan kendu man Tuhan, persembahan ukurndu meriah, entah persembahan si debanna. Ibas adep-adepen Tuhan di batandu. Ibas sada ingan ersembah si ipilih Tuhan di batandu. Ngencaban si ipandu persembahan Kam ras anak-anakndu, ras suruh-suruhandu, bagepe ras kalak Lewi si tading itbas kotandu. Ermeriah ukur kam ije, karena kasakai si enggo idahikandu. Jaga, maka ula ilupakandu kalak Lewi kidekah kam tading inegrindu. Adi ipeblang Tuhan di batandu daerahndu rikutkan si ipadan kena. Banci kam man daging ija kam merincuh. Adi ingan ersembah dausa, maka katawari kam merincuh, banci kam geluh lembu, entah biri-biri si ibrekan Tuhan man bandu. Janah banci ipandu daging i rumah bagi si enggo kukatakan man bandu. Tiap kala bersih entah lang, banci man daging bali ras pemanna daging belki entah balua. Saja ngenca, la banci ipandu daging silit denga darahna. Sabab kegeluhan lid ibas darah maka la banci ipandu kegeluhan radu ras dagingna. Ula pan darah, tapi amburkanlah ku tanah desken lau. Adi ikut kendu perintah enda, meriah kel ukur Tuhan. Janah krina jadi mehuli man bandu ras man sinusurndo.
Babalah persembahan ras pemere si ipadan kenduku Tuhan. Kubas ingan ersembah si sada Persembahkanlah ije persembahan-persembahan si arus itutung idas batar-batar Tuhan. Bagepe persembahkanlah ije persembahan-persembahan siman pangandu dagingna. Tapi darahna harus iamburkan ku babo batar-batar ingan persembahan Ikutkanlah alu tutus asakai si kuperintahkan man bandu. Maka krina si mahuli jadi man bandu rasman sinusurndu seh rasa lalap. Arkiteken kam ngelakokan si benar dengan si ngena ate Tuhan di batandu. Kata persinget gelah ula nembah berhala. Tuhan di batandu ngkerepken bangsa-bangsa negeri Sanga kam erperang rasa. Gelah banci iciati ras iingan nindu tanahna. Kenca ikernapkan Tuhan bangsa-bangsa jaga maka ula iikut kendu bicara agama kala sabab adi bage kena siding kematen kam ula kal icuba kendu mempelajari uga cara kala ersembah man di batana alu tujun guna ngusi-ngusi ia Ula sembah Tuhan di batandu seriras penembahna di batana sabab sanga isembahna di batana ilako kena perkara-perkara si melket si erbahanca nembah ate Tuhan terlebih-lebih igelehna anak-anakna jadi persembahan ibas api ibabo batar-batarna lakokanlah krina si enggo kuperintahkan man bandu ula kurangi siti ula tambahi kai-kai Terima kasih Bapa di sorga atas firman-Mu berkati kami senantiasa ya Bapa amin.